čujemo pojanje heruvimske pesme koju poju monasi manastira Kovilja i vizantijski hor Mojsije Petrović. Heruvimska pesma jeste neka vrsta vhodne pesme koja se obraća vernicima, svima prisutnima na sabranju, pozivajući ih da ostave svaku životnu brigu u sveštenom času služenja liturgije, da bi primili cara Hrista koji dolazi u Euharistiji, a ne hleb i vino koji nisu osvećeni u vreme velikoga vhoda. O tome nam najbolje govore reči same heruvimske pesme koje glase: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo, kao oni koji će primiti cara svih, anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, aliluja, aliluja.
traži dodatno objašnjenje. Polijele. Svakako nešto što na najbolji mogući način izražava veliku radost hrišćana u samom bogosluženju, ističe određene momente bogosluženja u smislu da su oni na taj način neka vrsta vrhunca, i s druge strane ukazuje na sveradosni karakter svakoga bogosluženja na prvom mjestu liturgije. Jer hrišćanska vera jeste pre svega vera radosti. Zbog čega svaki pravoslavni hrišćanin je u crkvi zato što veruje i to svojim životom pokazuje i ispoveda da je Gospod Isus Hristos radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao sa nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, poživeo sa ljudima na zemlji, raspet bio i vaskrsao i pobedio smrt i time nama hrišćanima pokazao put, sišavši sa neba na zemlju, svojim vaznesenjem popevši se na nebo, ukazao nam put kojim trebamo da hodimo. Taj put, iako mnogim ljudima izgleda težak, trnovit, tužan, mučan, taj put je put u znaku uvek vaskrsne radosti. I to liturgija svakim svojim momentom, svakim svojim delom na najbolji mogući način pokazuje. A svakako vrhunac svega toga doći će pričešćivanjem svih onih koji budu u mogućnosti.